sapunike tel pengandikan ide Bathara Siwa ketualan ide Bathari saha papan matur semah ring ajeng ide Bathara Siwa ratu nawak pidaken titiang nunas luger mapidawek ring cokore ratu mako purus titiange napi biasa punike keketel pangandikan ratu ring dewek titiange rasa mawang manah titiange riantuk titiang enten unik napi angin titiang namane palunguk beli sampun pawikan ring padewe kang titiange kalintang wimuda nenten juning titiang ring sejroning madu tambah apa
temanenen ke kadiditiang kudu-kudu nagengin pangandikan iratu memanah titiang jaga ngaturan tamu wisye sani kepanggep asapunikeun dene tia-tia mawak muda sio sering punika taler ke palungguk iratu sampun pawikan ring padewe kang ditiangi kalintang wimudo dwi ditiang aratu titiang takut nemu maka yuktin manah titiang ratu titiang merasa takut pet prade iwang gatu titiang melaksanakan sampun niku jutet atur titiang ring ratu wantah asapunikeun kacap ide batari sekadya sapunike atur ide betarium nyantenan angge antuk ketamatan idane dasang ayu sapunike atur ide betari nemangkin ngandike ide betari uduk adi sang cegek make tempek lintuah idewe aja wala akedu ketanya angsal atur idewoni nah de idewo sepet de ki idewo sumandang saya nah. Prade tuhu satya bakti
Wah saja ke ada di buku Dewa Redo Bakti asih lawan beli majan kapan sutine ki piarepe tekinang beli lamenang yani ada nih dini di swarga nu ki kas tengok mejatu karmo beli kelawan idewe sanen amankin kemosampuan luas ading nejani kene ke malu beli piarep kapunan idewo sangat jege laut idewo majalan luas idewo turun yang buat pejalan idewo nih ditujuin jani kemo idewo kejagat sekali ditu di bumi lemah ngalih lembu warna putih disubanin nyen idewo teke dituri jagat sekali neolati kebar idewo pangside idewo nyundukan sampai nemerupu putih ampakane rurat kemang sadia ke pejalan idewani dijaga lemah kacunuk kelawan ilmu putih ne buatang ban idewo sing jadolen tua empekan yuni i sampi putih ya. Berade durung adi taman beling niki ada jani pengitikan beline piarepe kapinang idewo sangat cekek satonen nyen idewo preside nyunukang mako ubat beline Rika lama pada itu idewo mut sahe dijaga
jagat sekali ngisinin papekon beline. Ada adik madep ngidiolas pesan nyen pengidik beline tekinang idewo sakonen idewo mikulikan denye idewo lakar pedak tangkin tekinang beli basangan beli rasa pangan tuah amun tuh kepi dekat beline mapo pesen tekinang idewo sanang resepan yen to adi sang ngejegek mako tempek beline. Singge ratu duaras aksi semati tiang Inggih aratu makerakan titiangi yen sapunike keketel pangandikane ratu mapo pekon ring padewe kang titiangi inggih titiang gumanti iring pangandikan iratu. Tiang nunas pamit Ngawet dina nene mangkeun kiti tiang ngelungsur pamit majang ring angani ratu nagingin seperintah iratune. Wuwat ido matur semangat Sesampune puput ida petarimu matur semah majeng lerakan idane ida pataru siweung raris ido laris ida betariumu nagingin sekadi papakon ide bataru siweung mabur lampangan ida bataring
Ing pemargin ide batari matung ngayang titiang wantak itu makabar itu geganan taruni Riang aku bareng ngawet saking langit ida petariumu mertiak sayang nurek sain ngelawat genah lembu putih wantah saking geganan taru tidak petariumu mertiak sayang kewen tenang mokadi lembu putih Inggih semeton sareng sami pemekas hidupane Krama Hindu Bali pemekas ring pada Magena ring jagat Nusantara Krama Hindu sareng sami saking titiang aturang parame suksmaning manah tur maning kirang langkung nyane tur wenang sareng iki wantah kangen ngayah ngrara sawitra nike tutujon sane bene inggih matur suksema kenake wasana ning atur para mesanti dumun malih jebos malih lanturang jagi kelanturang atur ceritanya nih sudah malih jebos jagi kelanturang malih aten perlu malih para mesanti nggih duane jagi kelanturang nggih inggih suksema semeton sareng sami